Меня зовут Потапова Александра. Я ведущий библиотекарь краеведческого отдела Центральной городской библиотеки имени Белинского. Сегодня у нас мероприятие будет посвящено особенностям героического эпоса Олонхо «Мера длины» в якутском героическом эпосе Олонхо. И подробнее об этом нам расскажет Егор Васильевич Дохунаев, отличник просвещения Российской Федерации, отличник культуры Республики Саха-Якутия, сотрудник литературного музея имени Аюнского, дипломированный алгысчет. Егор Васильевич к нам подключился? Ага, вижу. Здравствуйте, Егор Васильевич. Добрый день. Егор Васильевич, можете начинать. Вас Извините, Александра, я Кузьмина Ангелина Афанасьевна, мне сказали выступить тоже с докладом. Я могу, хорошо. Да? Да, конечно. Дайте мне вот функцию организатора, у меня презентация. Дмитрий, можно, пожалуйста, подключить демонстрацию экрана? Ангелина Кузьмина. Ангелина, я вам дал уже это разрешение. Доброе утро еще раз, дорогие ребята. У меня тема Иннокентий Васильевич Пухов как собиратель Олонхо. Ну, видный фольклорист Иннокентий Васильевич Пухов, ученый, прославленный ученый, он исследовал связи, тюрко-монгольские связи в Олонхо. И у меня доклад на якутском языке, но я попробую рассказать вам на русском. Вы на русском, да? Или на якутском можно? На якутском можно. Хорошо. Ага. Иннокентий Васильевич Пухов гражданская онна агадой дусеритин кыттылага 1900 сыллакка Пепеляев генерал бахлыкта калчак этеретин утору себленилях этерекке кирсибите. Бу кине гражданский хериге хаңастан иккис Иннокентий Васильевич Пухов олорор үхүс бу Степан Афанасьевич Савин эме улахан үгехет филетоннары хуруяр сатирик поэт олорор кине күнжерибине ден хекинин билер болохтакы сахат литературатын урокар үйрәтпек кит боди. Бу кине Иннокентий Васильевич Пухов комментарный чинчи институтугар үлеләбитебит. Бу серика йылахтарын кытархартска үспитте. Кине нучутылын үйрәтиге ме әлбәг учебниктарын орсубутабит. 1904 сыллакка бастыкы конференция болбут. Олорна түспүт картскалары бу. Бу бола Москвага эмме түспүт 1904 агысыллакка бир дойдулахтарын кытары. Иннокентий Васильевич Пухов фольклору хомуйбут, онна албак олонкону хомуйбут, чинчи бит кихи болар. Бу Георгий Митрофанович Васильевтин 1902 жыллакка ме чинчиячи Георгий Митрофанович Васильев. 1906 жыллакка бу конференцияга алтамыш конференция түспүттер. Бу братын Михаил Савич Местников кытары 1905 жыллакка. Востоковед, Москва востоковедтер андудута конгресстергер каңастан бастыкы тура. Иннокентий Васильевич Пухов 1990 жыллакка. Иннокентий Васильевич Пухов ото биги музей битигер 2-нче кәреңе экспоната хатар, кени бербит кенигелере, онна статуялара, бу фольклору хомуйбут
папкалара элбэх багай болан хыталлар. Ол onu чинчиен баран bu kini min orduk kini bu Altay Sayan deki bu olonqoloru qaydak öğretmenin interherge bittim. Ona arxив hatır materialların manlık belaqta bittim. Basıtan turan olonqonu чинчиге научный статьялара докладтара рукопистера ден туспа. Bu бастыты belaqqa стиль героик архаического эпоса ден статьята кирер. 1975 жыллаха Түрк конференциятын терячилергер анабыр доклада из поэтики якутских олонқо ден алтайские сказки ден коровница рабыня старуха семяхсен, рабыня коровница старуха семяхсен, рабы ден итинник курдук элбағы статьялар бағалар еті. Иккехенен олонқолору кіне бу кинеха жоннор бәйлері ол хағана біле народ ehitten folkloru homoyuga beylere bile ılsan ülelebit jonlar bağlar. Ol jonlar bu olan qohuttardan olonqoloru huruyanlar elbaq olonqonu kinyaqa tiksebitleri bit onu kinye bu çinçiyen üretmeydi. Qola bor kışkin juras orun olonqota den olonqota tühünçü tağsüstörün asıllaqa bu hüktürbi bu qatır elbaq bolan kolan tolaruluğut olonqonu kinye haber bitleri bit. Danilov Ivan Ivanoviç oburçulaq öltök arılaq ukarıka den huruktaağata bu kini xanjahın olonqoto bolonqo surulubut teteretiger 1960 hette hallaqqa doktorov manlık belite bu doktorov tenki isten hurubutebit vanna manlık belitebit olonqonu suruyunu ağa doydu ulu seritin bütüte nekenki Vasiliy Popov sübetinin qatsağalabıt olonqo iki suuda hurullar oğonyor ölürger nekenki Vasiliy Popovka ıtarga kerihinepbit manna 1930 yıllarqa manna 1933 строка кирбит. Салгыта 1901 строка 2 стетерекке бар. Болон кону курбухак нехелеген олоқтоого Аммоса Спиридоновна Кентьевич 1990 жылларга тердибит. Ден хуруллар. Бу олон коттар динник бәйлер олон колоннор бу Николай Васильевич Пуховка тегединген кресталларын кытта этеллери. Николай Савич Скрыбыкин көстөн баран сүтен қалар кулун қара аттаға рейдақ бұруйдағы әрсоғытық олын қотын Федоров Семен Петрович Сурыбут, Турулубут сире аммалуғын сомырсын нәхелеген октябрь қоқпос. Болары бет 1904 хыллақы кетбет, 616 херейге аржыман жаржыманы кытта оқсуғар кәмейеркелен сұруyu бысты бүттен белетемін. Усалдан улуғын 2 сөлтіқ нәхелеген Говоров әрбәқтай берген олын қотын 1904 сыллаққа Данилов Сурукко түйербет, оның тәңе Филиппов Дебе делей бухатыр олонқота ба. Ити курдук қаста отын олонқолар әлбәқ балары да өсүхүнен атын түрдүү омуктар эпостара. Ол бір калкин кара дажит кыз алтын бизе Осторияны Суразаков Таштамышев ейтін истен суруюта 1912 жыллағы алтын туди Алтай героическая эпоха Смердов Толбаха Капьелов редакцияләһенә. Бу ити көрөргө курдук атын түрдүү омуктар эпостарын кинеме бу кинлерге аянны хыджан комуй бутебит. Ол курдук ити Суразаков денки бу таштамыш швейттен истен хуруюта ден олус интеригене эте. Бу кине атын эми фольклоры комуй ячылары катары бирге өлелеген Суразаков кине хамел бахты көмөлөс бутебит. Албак Осторияны олонқону суруян бербитебит. Комуян бербитебит. Иннокентий Васильевич Пухов олонқот бу сахамук историятын который дерин хитимняган маннык белетебит. Восходит еще к тем временам, когда предки якутов жили на своей прежней родине и тесно общались с древними предками тюрко-монгольских народов Алтая и Саян. Героический эпос Алтая-Саянских народов и якутской олонқо денкиниге тигер в этой связи заслуживает особого внимания Өтүгет түрді, как место, где обитают подземные чудовища, синоним ада. Когда они уходят
уводят своих пленников из человеческого племени и мучают их. Между тем, Утюген или Утукан у древних тюрков название горной страны в нынешней Северной Монголии. Ясно, что понятия Алып и Утюген вошли в Олонхо как отзывки былых схваток с древними тюрко-монгольскими народностями. Тюр монгол bu ağa устара, омуктара бәбелен кытыр кисилере, bu Утюген түрдеден аллара дойдуны этеллере bu Жиняхти Монголияға бар сирек. Onun bu Олонқоға наға дерен биге историягыт тирен хеджарын белетәбит. Onun болана bu Иннокентий Васильевич Пухов bu Олонқоны историческая түттен өретиге, оны атын омуктар, bu тюрді омуктар кытыры сибәхін өретиге хүрдәқ олған бұладдақ, оғылырға хейқа кылғастық кенек Түргенек Бахар тақпына теніне білген халғы әге Игорь Васильевич Ерсирин істергетерін арабыд. Қол болуда. Дұрабыдырын күнді оғылар. Мен жеңі ұруды чудал етім. Сүр бәтчі ғылдағата, ұшыт аллағытын сүр бәттен тақса сыл ұстастақпын. Математика ұжуталанавын білігін өзен көрейін. Ол ehen bilgin uruğum, meni uruğ, jina uruğ, intellijen uruğ tena ataçı duru. Ola da sakatılın, matematikanı, ona folkloruna uruğları, kolban, historiyanı, kolbanı tabın. Bu mihatı bileme kaldı valla Alexandra. Sen sanar var mı? Cebilgin körüm oğlu. Uruğ partire ben. Uruğum ata ehibim ibligin öydüğünüsü futbolu. Aksanat ona beygi olun kobutuyor. Onun bilesi kılgı tabın. Usta mereye ona beygi olun kobutuyor. Onun bugün beygilik tapıt usta mereye diyen tuğuy. Ona olun kovu soruqtırların kayda baharım diye. O çoğuna bolana taksan kadar usta mereye diyen ehi opsaygar bilağı. Ol santimetre, metre, decimetre, kilometre yeni bilağı. Ottan min bolda ikinde olun kovu çuvatı netebil. Ola da bolana bıdırgı sakalar, ola yürü olsa sakalar. Hanlık usta mereleri tuttarlar evet yani eyaha bilinirlerdi. Onu kim bari intiligavdı o min tablisi buttan ulanı uruydan dökülünse onu bilbede olar bu bilin sana ister olar araha onu atların dağını surunun lakıtına tohtağına üçüge buluğa toğalak buluğa tökörüm oğlum bilin min tablisini götürüp ne yaha onu götürüp tohtağına gösterdi hayda Olundum mi kısvertinde anladım tökörüm oğlum bu min uruhuydatım manna bılırgı bihigö bu kadar bit tuttar usta meretleri. Bu bastığı oyuğu kostan turar bu manna koyunları. Bu Hristiyan. Hristiyan olata toyunlar bakbeditten orta tarbak badgadlı ustada atanır bit Hristiyan. Mana boldan ehege bilgen partaqta olaran bu Hristiyan görüm. Ulan götman da buran görüm. Olata ehege Hristiyan ordu bir kargı. Ana turambalanı ikkis oyuğu var bolana süyem diyen var. Ola da süyem diyen emniyetinde oğru toyun tarbakıdıttan semiyatın tebeti vardı tudagat. Ola da bir süyem diyen artanar ite. Şep ana turambalanı ehege emniyetinde oduran şepti. Toyun tarbakıdıttan Şömiyatı tokurtan barang, mana tokurtan barang urağıt, onu ol urağın muğur süyem diyen atılır biter, beyge sakalar, bulurdu sakalar bul. Anıtıran bulduğuna suor kolota diyen atılır biter. Gel suor kolota diyen tuğu diye de kıtna ili giten partağı doğru hutur kutağıt,
Onu erbekten üyatı dağı. Onu ilgili allara tütten erbekten üyatı vardılı ata sor kolota diyen atınır. Anlatron bolağına sahan diyen tuttarlar biter, bulur sahalar bu. O sahan diyen tuğucu dağı burhuyda mı? Kavuşkalı doktorlar ki ilitin umut, onu tilegatten samay umut ilitin tebetu ve tarbağatlı bir sahan diyen atınır biter. İtine ehitin de ödüyordu kutuna ırkın soğutmuyor. Onu össe çıkardır bir yaka ehigi bir yaka da yürü buna. Ola da tuğuy. Görünürüm bu tablisi var bir etti. Bu harus diyen. Ola da kas bir diki yaka atın bulu onca, Irak bulu onca. Ola bu min bebilen oksamuman ne oldu? Harus diyen yaka süzbe 2 santimetre bir. Anı süyüm diyene bir gün gördük. O süyüm diyen miyaka 10 santimetre. Anı muğur süyüm diyen miyaka 15 santimetre çok ağır. Anı suor kolota diyen min mere binen 12, 15, 14 santimetre ketenler. Anı sahan diyen min turabın ilibin öre bulastıbın, üye bulastıbın onu olkine tarbağım tebetu kadar hilafetten tarbağadı. Kola bura minunabın 200 santimetre. Ola da metre kadar da 2 metreni. Bir sahan diyen atınlar. Bu tablistanın bir kontran bütünü anı 2 tablisa gidiyor. Böyle bu 2 tablisa arayda ustuk. Bunu söylediler. Tutum diyen. İdivitin uğrabıt, tuturuklu davut, ona parta uğram baramız. Olu bu şirbetten gühe idivit. O çoğunu tutum diyen atına. Evet. Anı, ede karısında şömdiyene kadar dedi. Yani içine min össe olun koğanı çocuğu hata bu. Olun koğanı çocuğu hatta kabulanmandı bulan taksarı. Bilagat, setteslasır batı biliyorum, ben bu insanlarda. Приближенные числа yine var bu kapılı diye çuhatlı uçuyorlar diye. Onu bulduğunu bilgin bilgi iti çuhatlı uçuyorlarından kördürümüz tepsibi. Ola da bulduğunu hasbi diye oturup ten bul badak bulduğunu. Yakı kıra bulduğum yakarı dolakam bulduğu. Olayın bulduğunu kibetin hadda tuputuna mereyle kemeyle kördürürler bir. Miyaha bulduğuna bir karıs bulduğu diye kapsiderler biter. Evet bulduğuna miyaha bulduğuna bir süyüm kurtu bulduğun süyüm diye. Onu sağaha bulduğuna sağalar bulduğuna süyüm tüste karıs kaldı diye öskoğana var bulmadı diye. Yüzü bulduğu. Bilir ki bulduğu. Onu bulduğuna süyüm tüste diye daha iti bilgin çizdi matematikanın hottan 15 santimetre süyüm mit bulduğuna Otton karıs bu bolağına 105 santimetre bolağına ol gibi bolağına hanata tüspite 15 santimetre tüspite bit. Evet 105 santimetre tüspite bit yani öd yok diye söylüyor bilginden bolağına. Deyite tuğak. O söyledi bilgi. Anı bu aman natural össe şugatı kadar olan kovutu var. Bildiğim bilgiler şugatlarından aratan. Olan kovut bolağına tuğak senetilleri. İtinne aksanatlar toxtunu hayal baktere. Olaq mağnay gütten bardak eterler diye. Ağız ile sağlar ata-anna möngönne ay görselik anat muat aniyadaydım jenten sağlılar. Jamanna bolduğuna ağız ile sağlatın aksanattan sağlamıtlamanda. Ağız seni bir bar bir bile olmadı diye. Onu bir yakay ehe kutu settes klaslarına tapına. Bir ol Olun konutur bastı üreterete. Onda ağasıyla sağla atanamın anı ya daydım diyene kendi tılbasları nuçalı tılbasları da onu ustu bolbata tılbasları da. Onu kendi basmi abodni abruşobu divermat rojina diyen tılbasabdı vide. O da divermat rojina diyen kine anı ya daydım diyen bolan tasarı bir an diyen diver diri bir kine. Diye bolana İşte olan konu tılbastağına bile okuluda. Okuludan şu Yunskay
Tudur gönül gün botur diyen olan otun Vladimir Державин tulbasta var. Onu olagatın tulbasının uçuyor. Onun uçuyor tulban ağı kıtın bağırıp bollağıtın ikini böbürce katın ulaşsan ağı kıtın şu. Jete onun iti aksana akka suya kiyenler. Janatırın bulalım o var ehbe yapılar. Tunalğandan yurda toğuz bula suwaqta tuyarmak var. Bir son irdi tong son tortu kalen probun den ürümetçi manata ürün olan bu kadar eder. Onun buldana jay itini tıkır toplu diyerge. Tunalğandan yurda toğuz bula suwaqta diyene toktadı diye. Toğuz bula suwaqta diyene anıca bulas putugar türegalebi. Bulas puten tuğada. Bulas puten bullağına diyene bulmanla oğuldan durur. Görün. Bu var. Bir bulas. Ola da ki turar. Onda bullanı iditin tuara tutar. Onda bir tarbağıttan ağız tarbağıttan olu bırak. Una tarbağı, una iditin tarbağırdılı ustata bu atına bu. Bu bir bulas senatında. O kihbititten ihe olu bırak emme ulakan o var bu değil yani. Olihim bullağına bir bulas sen bacca bolat poşuna gen eter kıhpıslı otan kim kıtığını bulas tabutuna. Onunla ehige anatomiya var bakır. Barıqat. Bu manna bulas unnuğut bir bula ehige ol bulas kıt ehige bütün ülküde orosudga tengne yağa. Kulu bura buldağına 100 metre diyen santimetre ülküde o var bu. 6 metre. Otçun ehe bulas tügür. Ondan o buğdağını, ondan ağayağda bulas tabakı. Ola da bulas bu kehitten tutup davet. Hazbitti kehitten. Ulaqanı bulas sönsök, kıranı bulas sönsök. Bihige bu kolör tübelte tuğar 100 santimetre. Ola da 6 metreni bulas tür kehine kördörtülü. Ola da bir bulas bu tübelteğe 100 santimetre diyen öйтен öyle. Anı turan bilonu 10 kod ötenden galiba. 9 bulas suwaqta ayada. Bu bir tutuyarma kovu. Ola da 9 batça. Suwaqın ustada 9 bulas evi. Onu çisti matematiğiske ılamı dihige tağullanğı bebe. 9 bulahılar bulak putuna 100 santimetre putun bu manukara göre 100 santimetre 9 kata ullanğı bistibet. On toyba tağısta 13 metre 1 santimetre. Ola da 13 metre. Anı biligin 13 metreni öybeti var tokulturga ona tarca taqsamad arım körüge ha. Töhe ırağıydı 13 metre. 13 metre bitken manlı bolan taqsan. Tolubra biligin medjemen najiyen olan görevit. Medjemen najiye bit oğulur. Kötmen demem bu. Uygulanmış yaptı. Onu sıvaydıktan sami bitiyor kırığı dılı kene 13 metre. Bu İdduga 13 metre. Ola da 13 metre diyen bir tuyarma kovut bu battağın suğun ustasın sağaçı bolan taqsan. Ola da bir olun koğu toyullar tuyarma kovut battağın ustada 13 metre bolar evi bollağına ola da tüet eteste diye üttüğün sağaçı bolar. Bu suğa bu yönteste görüngele. Ola da 13 metretten oldukta suğaqta tuyarma koy. Deyitimin toğaytında etken gete katınam olun gayet ulatınlaran omunlan köddürülderi bit. Oton onu bihige üçe döydüğü binadattan bilige toputugar yörekten tuttamız batçı metre bit, batçı hançı metre bit yemedi yöretti bit. Onun demeliğimin tüm tüyün. Ola da bollağına bihe kolu buradan köddürüldü. Tuğu da ağta kıtına, olun konu oldu. Ağta kıtına kayda gaybu diyenip beyagat olan diring atata kuytan korar bulu onu beyaga belli gitigar septi benderen içine batça boları bidi hiçça boları bitiyen
öde takırına oçoğuna olonqa iş olanı işödüy joğu. 39 bula suwaqta diýeni etenge bistagna. Onu biten, mana öýgüt bolup durgan iki joğu. Otan biligini horaktar bagara öde bitirip bu. O göt men demende je ütüň sagaçy bilgin. Tarja tasaňa körärgen diýip men demende ütü. Jeni körärgen tula tuyarma kuwa suwağın ustada itikçe bide. Yeni öýdäňiz. Je itinde kete olan konu suwağdan etdik. Neytinde tümükkä gel yapatymsa. Onun oğlar olokput aham bagara. Bu matematikten ulaqan tuzlukda, aksanattan ulaqan tuzlukda kini biderer boldaqputna bu bir kapseteri biten ağar kapsenler bütün o işler olan olur bütün yok şey. Gitne min tümükün geçemin tuğun urokun bitirelim. Fakat bilemek o man hardarta kapseteri bitu bollar. Uyutullar bollar ne etiyakın şebete. Otumin bollar itinden tümükün. Oy bollar. Igor Васильевич Махтал. Наһаа интереснейдик кэпсээтиги толох. Ыйтыктар баалар ду. Ыйтын. Литературный музей үлэһиттеригэр барга мактал болуохту. Наһаа интересней олонхо туһунан элбэҕэ биллибит иһиттибит. Өссө даҕаны көрсүөххэ диэри мактал. Көрсүөххэ диэри. Спасибо. Ana